July ni sompali Times of Mizoram thirtu zongjong te voina hundom tak in man theu kan bai sei Trinamool Congress palaiten voina Manipur tlo antum chu Manipur sarkar ngen na angin July ni sompakwa son aniti Trinamool Congress Party huai tu le West Bengal Minister Sasi Panja chuan apuang All India Trinamool Congress palai Manipur azin turte hi Rajya Sabha leader Derek O'Brien Rajya Sabha MP pani Dola Sen le Susmita Dev Lok Sabha MP pani Kokali Gos Dastidar le Kalyan Banerjee te anni engwanga Manipur sarkar hian TMC delegate stejin tur hi ti khotla nge ani ti ero hunin ala hrilang chu India Prime Minister Narendra Modi an state visitor Paris athlen malokin European Parliament chuan Manipur boina an soi howa resolution man mo la in India sarkar chu Manipur boina ti top turle Christian minority te veng him turin an phutani tin Manipur state internet ti top reng chu suta international observers le journalisten andu anga Manipur an tlo thainan harsat na siam lo turin India sarkar an phut bok European Parliament chuan India sarkar chu United Nations Universal Periodic Review Zulzuya Armed Forces Special Power X hlip turin an phut bokani United States Biden admin ai chuan European Parliament hi a huaisen fezok ti achianga chuti rualin India sarkar chunga sanction na tak siamdu khopa annor lo chuan European Parliament resolution hi voibawa bo thon mai tur ani India sarkar Ministry of External Affairs MEA 2.2 Arindam Bakchi chuan European Parliament thilti hi Ramdang of hun lai rilru colonial mindset ani ti in adem Foreign Secretary Vinay Kwarta chuan ti hian asoive boka European Parliament thungai mo te hi kan enzuya India ram chung in rel bolna ani ti in achang International level Manipur boina le Christian minority te thlawang hosakna masaber European Parliament atangin ari chuaka United States nebzia alangtel kanti thai ome tunlai hian Mizorama Manipur tlang mi helpol te ta tur Ralthuam man anita fawa media sangsanga alang fawani Mizo journalist le reporter ten namle namboina kara hian hetiang thil kan report kim vek hi atule monile o ti ngai dan aoma Meitei journalist le reporter te kan enton ashaome July ni som pakhat khan champhaya Ralthuam tamtham tak champhai police le Assam Rifles ten an mana July ni som pathum nimin khan Siaha district tuipanga Assam Rifles le Mizoram police ten Ralthuam tamtak an man le boka heng Ralthuam te hi zomi revolutionary army le tlangmi helpol te ta turani kan unaw Manipur te tan concert te buat sain sum kan khona min phalten an tho khom boka anma mo Ralthuam an leya Mizorama an lo man sak le zel chuan omzia avom don lo em kan Mizo police officer ten an tebula midang hriat lova chinfel dan lo ngai tur ram se kan unaw ten anma mo ngoi ngoi laya man sak chu soilo nikhat ni ni loti khotlai sak ringot po hi apoi thui theyania ti te kha kan vong reng don nya Justice Lamba Inquiry Commission in Meitei Relief Camp atlo Manipur boina chui chiang turadin Inquiry Commission chuan July ni som pathum nimin khan Meitei teomna Relief Camp te atlo Chairman Justice Ajay Lamba Secretary Divesh Deval Imphal East DCKH Daina Devi le Manipur Home Department official ten antroi om Relief Camp antlo te hi Urup OBC Girls Hostel le Kuman Lampak Sports Hostel number 2 te ani tin Imphal West District lama Mekola Gulab Higher Secondary School antlo boka Imphal West DCTH Kiran Kumar chuan atroi om Imphal East le Imphal West Relief Camp om te hi More Chorchanpur Sadu Yangkhoman Ekau le Dolai Thabi atanga kalchuak Meitei te anni Manipur Police le Central Force te chuan darkar som nipali liam ta chung khan bunker paruk ti chiain silai mu za le som le wireless set pakhat an man ni nan soi Meitei te bunker an thiat sak ve nge yem ti riat ani lova tlangmi te bunker an ti chiat vek chuan
run kan ol sam don hle a ngai tuana thar man angai ta tak zet heti lai hian meira pai bis te chuan chairo chinga central force te lu an phal lo ve thunga police station atangin OC in phalna apek lo chuan chairo ching infala central force te lu an phal lo ti thang mai ban sinam leimai meira pai bis advisor bila sini chuan asoi Manipur Governor Anusuya Uike chuan July ni som pathum nimin khan Imphal East District relief ke matloa tharum thona ban sana inbiak na lam hoi turin mi puite angen relief ke ma omte chuan remna le muanna aom theina na amhalak na governor hi anzota Manipur Governor chuan namtin telna all community meet ras bhavana kauthwai atum thu asoi sarkar berin inbiak na dokan asiam tlat lova boina hantunin viaudan turpo a omlo Manipur Governor chuan Manipur boina Myanmar mi anin rol thu asoi boka Army CRPF BSF le police te chu ponlam mi telaka action la turin thu ka pe ati ponlam mi anin rol anti fo hi chiang taka soi turin ITLF in phut se engtin chia in nge Myanmar mi te anin rol Meitei nge tlang mi te in rol thuk zo riat achak khop mai Mania Burma mi Manipur in dona liam anga ansoi tela kha Assam Rifles ten dot ani thu an puanga Myanmar PDF liam ten Imphal an pan thailowa lamka in enkol mai an ni ziapo DC le police how tu te in biakna alang kwawa Manipur Governor le Chief Minister hian Myanmar enroll na chiang takin puangzar ngam se Manipur dan lova sumkhon na extortion case National Investigation Agency in achui mek chu July ni som pani khan charge sheet mi pathum laka thubai pu na an thelu ta dan pon nol Manipur helpol pani te ta na thok mi pathum te zinga mi pani hi Myanmar mi anni charge sheet hi NIA Special Court Imphal thelu ani a heng mi pathum te ba ka hian People's Revolutionary Army PRA Kanglaipak Communist Party KCP People's Revolutionary Party of Kanglaipak PRIPAK le United National Liberation Front UNLF helpolte antelbok Indian Penal Code le Unlawful Activities Prevention Act 1967 noya thubai ortehi Deepak Sharma kumsom thum pariat khinmuang tiako Myanmar mi Suraj Jaiswal kumsom thum pathum Manipur mi le Saikhom Bruce Meitei kumsom thum pariat Manipur te antela Deepak hi Foreigners Act 1946 noya thubai dang aur bok NIA chuan kumsang ni som ni pani Mars nikwa khan case alo siam to a Meitei helpol te hian nasatakin sum an khona tuntum boina atana anlo in po achana po ani thaibok Meitei Lipun Chief Pramod Singh laka case alut veta ma se zu ni som pathuma complain lut to si avatlai CM kan channel tang hian Meitei ten tribal leader telaka thuboy an siam te kan puang thina tribal lampoin midang chu thuran Meitei Lipun hotupa Pramod Singh tal hi chu thuboy siam sak kan du thute kan soive lop lopa tuna chuan atakin kan muta a alom om khop mai legal war kan ti don nge court war kan ti jok don dan le hrailama in khingna po hi media war kan ngai poimo ang bokin apoimo a TV interview wangin ko thuboy orto nuwa interview pek le fo hi mi panga ya chuan aphur om to don lo Meitei te hi an man khopa kan ti don nge an tangna khopa National Federation of Indian Women NFIW laka nili ninga chunglekin FIR zathumlai an siam manani an tangruala ral matonga kalve thailo te point ti tur an hailo Cookie Student Organization KSO Sadar Hills Kangpokpi chuan Pramod Singh laka July ni riat khan Kangpokpi Police Station at Thuboy aziak lut FIR at chuan Pramod Singh hian in phiar ruk na pol le pol kar in huat na boina ti so sang tur le wa poi khoina lian tham ti chwa atum nia pu ani Jun Niru Khan The Wire current thapar interviewer Pramod Singh kha atong na khopa Cookie zo mi marte chu ramdang mi ti ina kowa Meitei Lipun ten thalai tam tak Ralthuam mandan training an pek thute civil war omdona Cookie te anin veng he don lo ti te asoyani KSO Sadar Hills President Satmin Thangkip gen le General Secretary Thangtin Len Haukip FIR angin Pramod Singh hi Indian Penal Code Section 120B Punishment of Criminal Conspiracy
153A promoting enmity between different groups, 504 intentional insult to provoke breach of peace, 505 incitement, 506 criminal intimidation, 34 common intention nuaya thubuai siamsak ani alaka FIR zialu chungchang soin pramot sing chuan FIR chungchang engma ahriat lo thule angai saklova alau thon lo thu the Hindu ahril Jun niruk dayami to July ni riata FIR register ani ta chawa KSO chuan Jun ni som pathum khan pramot sing laka complain an lo siam to ni in an soya engwanga KC register hal lo nge anni hriat adum ngot mai kang pokpi police lalzinga hian meitei lam thlop tu hi anlain phum runwal ni in ahriat Jun ni som pathuma complain lu to July ni riata an register novel dan atang hian kotin samon achwa po arinom chia lowani kotin samon ngei thainan le hremna amu ngei thainan KSO Sadar Hillsten anbo zuizel beisei phot tiang Mizoram BJP Vice President abang BJP party thil tumle an thil ti chiang taka hanriat to nu hi chuan mithen khatan BJP hruai tu ni zuizel hi thilza thlak ani taweang Mizoram BJP Vice President R Vanram chuanga chuan July ni som pathum nimin khan BJP party ani na aban santi apuang Presbyterian Church Koran Upa Pu Vanram chuanga hian ani na aban san rual hian primary membership aban san tel ngalani aban na lekha a R Vanram chuanga chuan BJP Vice President ni na aban san chan ti hian asoya Manipur state Christian te do na hian mintina a biak in zathum som nga pasari lai hal ani hi apoi tak zet he buaina hian Chief Minister N Biren Singh le Union Home Minister Amit Shah hian mo an phurbera Christian te anveng him thailowani Amit Shah khan ni thum chung Manipur area chila awm chung le akal san nuwa buaina apangai renga biak in te hal alani reng BJP India Sarkar khwai tu te anlangoi renga tharum thona twar tu te po hneman tumlo tunma khachuan tiang khop hian BJP hi Christian do tu ani kaloring ngai lova tuna chuan kachiang ta hle kachia le thariat na mangin kani na le BJP party hrim chua san hi kati tura kangai Manipura Christian biak in ti chiat te hi state le central sarkar thlop na hnuaya ti ani ti karing hetlata hetiang thil dik lo lutuk hi kadouda la kabangta ani Manipur boina hi omlo sela chuan kumtop Mizoram election a sit somdia sit panga pasari tal kan lak ve kalo be saya ma se tuna chuan sit khatpo anlato lowang ti in the print ahil BJP bansan ngam ring tu hi kan tamlo te mayania pu Vanram chuanga afak ome